Oke nah, klik subscribe baru tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabe pada tak meraja willau cina pewatuta nasabah kalau pada kita. Ya hari itu melok mana kak milau pada ini mana selama ribulan ramalangi ye tapa decengi sempajata tapa decengi puasa tapa decengi sedekah ta nareko ang kapale sale suraku si banci tapa pura ni tapa agangka ni nasaba ye tulan ramalangi ye tomi tu nama galo amalai reko macinong ati we ustaz saka sedia aku macara maka dia sedih harga kai ko cukup sudah ikut comal sama cewek hanya pada desa lo merah ada ikut ustaz mister melisah cara maaf iwannya tentang perdamaian cukup mewah ada saka kenapa kok kenapa ya kalau tidak mau diomongi apa masalahmu ya emang ada duit itu masyarakat TV kamu semua masyarakat dia lomba kelinga ada percuma kak macam di kepala desa pimpin jadi periode berat asar roh maka dah meringat TV ku macam di kepala desa ade matana pak ku pertemuan antar kepala desa tak pernah kata we kan itu kepala desa terburuk di Indonesia mata sedih ku apa ku dia tahu cepet rupa aku tahu si mana tu laksana mana tu menjadi temanku tu tahu apa tu dah mana kau tapi jaka mau matu lo kimi tak macam di kepala desa pema oh dena cauna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu salatat tarawih jami'a rahimakumullah. As-salatu la ilaha illallah. Jono. Jadi pak kuma dapat apa pasal di bawah ki? Digaji imah, nyelo imah. Oh, tanya di napa desa? Ih, macam si kak tu. Tapi sebab tak kui macam-macam di imah. Senyor, tanya dia. Ditanya mana pula dorang Pak Imah deh. Dulu dia tu orang ni minta. Pak Desa, masih di mana naik? Di gagal mata rawi, kemana lisu? Pacau ni mata aja. Oh, wah, kau cuma pakai mata aja, penipi, ngapian be? Oh iya Pak Desa, sedang kai mah pergi pangkap masih di rumah terawih di kilet Pak. Iya ada apa kapal lewat. Pak napa tu ke masih di jadi mata rawi mengikunya, tapi deh, salah kau lisu kamar tu aku di macam di mana? Oh iya Pak Desa. Iya. Itu mesti dia kok. Sallu sunatan tarawih rakatain jamiatan rahimakumullah. Hei. Ikut telepon lah jidok. Mana ki imah tak 10% dinapengkap. Madam pedang apa desa. Mata jangan hilang kak. Puasa dia ni jadi mah puasa baju tu Kau nak cuma ada mata di masyarakat Iko kuma pak dutu tu kir dom. Diga kuma tu masuk pajak ke musigi. Sultan. Ada apa anda? Ada yang beri Sultan. Aku. Jamuni.
Saka. Iyo ko din. Pecok. Pecok na. Ya. Lanjut. Padahal mana meto toko ye. Widita si jago di kapala langi. Iko si Padua, dia mau keling dari cara maku. Nomor piko si bancimu, saya kok ada. Papo sangi. Dia keling aku. Ina kada dilala masigi. Seliwa masigi si buang kato. Stang, Saka, ada punga baju cerceremu. Di mau pesantren. Siapa tahu dia berubah kok si pakmu koro. Dia ngakur. Mana kepada sa? Mapa mula mako koy. Nigi keluarga aku. Mapa ngewa di lalana ulan ramalanya deh. Ukiri mana? Lo ke pesantrennya? Siang segi karo pada sa. Iya pemuli suku purma lepe teh. Oh, dewe lo ya pada sa. Lo kutu kuruki. Rustang, kau dem belum mangkeling adaku seli kampungnya. Tabe bu, buat dikasih runtuk pun pesantrennya. Iya, kepala pesantren konye. Napa nih dotrok tokak konye? Maga pak. Oh cocok nih boleh bu. Wadi mau kasih patama warga aku mau pesantren. Masalah napa? Anak-anak bawa konye, Dewi ditolopo. Wadi ngebu, lo gak kasih milo tolong. Iya deh, tapa nabi mama cua. Lo kok sih pak, pada lebaran nabi cuy deh. Toba kami tain. Ya lo kasih lo kak patama pesantren kau ye. Boleh tega kiwek pak. Iya kasih kepala desa di Polikapo cua bu. Oh, pesan yuk pale ubantu ki iya cicenge. Alhamdulillah, terima kasih banyak bu. Kok ya bu? Aja bawan tu terima kak. Payah si Pak Dua ibu tu betaku. Boleh amma dongo-dongo aku nak turun pesantren. Weh, suka mama kok. Iya, kira-kira nggak sih begitu kau apa ke tuh divisi, masuk kantor polisi. Pesantren lo ditunu. Wang, arupa Samsu, napuang si cuke-cuke kak. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Ya. Hei Pak Samsu, cukup aja cuke-cuke Bu Siti. Jangan nih, Wang Pak. Sebenarnya Hana je puang, pa iya de topo ji, ale nama topo ji kak. Cukup aja, dia mesiri, engkau tahu boleh. Tabe pale padesa, anye Bu Siti, guru bahasa Arab konye. Ko anye Pak Samsu, penjaga pesantrennya, sekaligus napa guru anak-anak bela diri. Saka. Itu sih Pak Sams. Guru bela diri tuh, ini sih coba gerak air masa men. Ya bu, ikut tuh, sebelah rumah jalo-jalo cililena. Oh, Pak Hasan. Iya pang. Anye, Pak Hasan, guru olahraga, sekaligus alena toman nasuan anak pesantrennya. Iya. tak tuh, nak tahu. Cik mama kau ketu, ku tambah amat sepena tu mumu. Hei desa. Iku matu-matu lo ko pondok aku. Nih tak beres tona tu. Tapi pale di bu pasti mana di warga aku kesi. Hei, ketutu ki. Pak Desa. Ah. Jadi lu yang mengerti. Pak Desa. Kali itu. Pak Desa ya dulu mengerti. Mundur ya kau itu saya saka dia anu dia kena nuan dia teri. Pondroni nak, megang atuh si bawa tak konye. Lu kali. Hindi, magalombe ka pa di cerita may manisarona. Siaga tawa miko, siaga tawa ku iya, supaya di mundri, digaga si simperung. Oh, lutuk kiga makitawa. Yawa sedeto. Luka tundi. Setengah na warungi, iya lo pakai mabalo es buah, tapi iko dia lebih mape derang alemo. Jadi mata anak kasih doka macak ko. Wah, jenawa sedang kitawa Pak Imang.
Pai kasi bulu-bulu ko din siya sa Rona. Oh, dia ni cuma apa ketu nanti? Masa dia tahu aku? Dia tahu pun warung. Kau apa ketu? Pejabano mah balu, sapa banon roleng ni. Galombe ka pada campur kang es pada culi mo di Pai mang. Itu pas sekindi cendi-cendi tidak bawa. Kau ke Melaka, syukuru ka? Kau di Melaka, sabar ka? Iko, simula jaji meto ka apa tapau mengura di? Jangan pakai tu Endi. Bagaimana Ji? Iko mau semua kok. Puasa ka tu Pai Mang? Hei, jangan ketu, jadi sila apa ka? Hei, dia nak itu iko. Gimana ye dia? Dia nak kena puasa, dia nak kena aga. Dia ni cuma betah-betah. Mana kawe? Lalu kamu les buah. Tanya bangsanya kalau meles buah, pasti lok bang apa aja pada aduimu. Cocona. Ketimu-timu tu makun raya deh. Tiding bos. Ke? Kurang ngak? Saya anak kena itu tu. Kurang ajar anak ada yang perdu ini lo mengali atas bawah muanre ulungi. Tapar makun raya. Bagaimana sih kau? Tadang pun ka padesa. Beli ka den res buah. Masa na rin po yang kalak ke kue. Aro, merica mana ini baju. Urempe kangi padesa. Pemasa den paketok kaduina. Kue di kampungnya, dia metu nulit tenang. Pada pejaan semua merocak, seperuka. Agak mana pilih aku soni? Oh, di ulu mataharian. Kata madurukku. Aja lalu ke si padesa. Kau dulu mah seram aku. Lebih-lebih bisik sih ya Pak Desa. Sepadu Salmang. Aja lalu. Kisah tu ya kasi pasaule ka. Nakaroro di kuruki. Ada bunga mana ceceremu? Pamilih kita baju beraka. Bagus kan? Aro. Uno ya, uno dah tiru. Ya, walaupun nih gua pesantren mau ngopi. Ganti nih kena. Ayam bena naik saka dia ni ngaji. Nak mau matul po cewek. Dia ni biwa picang aku dipasang sulap. Iga matul po cewek na bichong apa ki? Oh, mageng-geng senyor. Culi-culi lagi tu. Macu legeng senempe ki. Demi sangi ke pamacuna. Maksudnya, nak kira kibicur. Iyo, pasal saka. Tak selupi kita cek semua tu. Itu sih rada karakter cewek nah, dua cantik. Oi, cantik betul saka. Ayah degen senempe gen dunia terbuka. Pokoknya di mana di jalan aja di Lina. Di kimameng, di takin nangi, di takin matikeng. Elemen nama sere ki papala patar. Dia pindah sana naik saka cedek ini bukan nai. Dia ni cewek orang. Oh, misuki karakter baru di geng si luar daco. Pelongka bau pidang, pato bebero. Yang bina naik saka, tapi selalu cewek puluh muka tu. Ibu mau ke dia kenapa ngemanti-manti ki? Masih kira tahu. Ayah ada geng senempek, mapamul na bicu latu telap ko macule. Awi ko ketinggalan ko. Ketinggalan tu, paling tu bebe. Oke, pare ada ni membina naik saka. Pakai situ nuli be mengadana. Lo kena pindahin pasang su, makin kira start rumah peter pada itu resenan lagi. Amlalu Ayo Pak, masa nak punga mana mak gigi? Dia ni ngaji. Macule geng simpek Pak. Oh, dan senin ya mana sambil aja nih buka puasa awe. Berko. Pak ke pasang su, bikin dega bulu cek puluh muka. Hal itu bicara mana tu? Mau pambul mako kue, ya ko si kue kemarai. Lo rekuye, ya ko jauh saka pe jadi. Ini saka kue. Magai, kau cewek tu? Mami tu saka. Di tu ke apa ceri? Banyak anak-anak.
Wih, cantik betul Saka. Iya di senior, daripada telinga menemui, Pak. Kencan tak sepat dua. Tapi magelong dek kau Saka, kau macul ki gensi nimpek. Supaya dia dirasa betul. Bah, cocok itu senior. Segar, mari milo apa yang? Dia lu tahu kak. Iya aja bawa dong pan pada sama kau tuh bebe. Rimete, mak tu bebe. Kami di asing pasang sudah bebe. Ocha, wasing yamu ase. Cede no. Bebe ni senior di. Saya wajib nak. Bebe apa padas sih? Ini mesti nak buat semangat yang kelima. Iya Saka, belum semua dengan Megeloreng ni gigi daripada kapot tak? Apalagi kue, Migi cuy cantik lah. Misuki-chan, Shironen-san. Ay gigi senior, menggelong terpakai mata jawab. Pagi di bosan. Awai ko Saka, mugal-gal na. Weh, Misuki ku dijamukan di. Jamu ko tuh, pato bebe ko. Saka nggak sih? Lu sih sebelah kau lo kamu lu kayak sapu, mau pasti sana nak ijat. Ini bagaimana? Lagi pas tahu cedek ini. Curi apa curi bang? Curi. Ini jangan Saka, nonton bawa niku. Lagu na dulu cica bawa. Au, ijak Saka si slow pegel-gel kak aku tuh. Ulu kamu pas aku geri-geri ko. Mau cedon loi. Nagkabay itu tiwa kita niku tuh. Belis. Astaga, boleh pesenyor. Aduh sapo, dolo tuh nih, tuh maculi si bawa, hanya ini dia audio di deskripsi, dulu nih. Wah, sang pura ki pidang Pak Desa, dia terima tolop po. Bu, tertulung ke si Ciceng ini. Pacapuran itu tiraki warga aku. Oh iya Pak Desa, tapi pengen dewelok tuh, nemu agak lasat tak. Alhamdulillah, terima kasih banyak, Bu. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Iya bebas Saka, papa sih disuruh kak pesan pas tenda begini. Yang gugur lu hati ngeruc. Pak Samsu. Dah, lupa. Lompo, mupa tu pak tanya cumpi muda kenal. Samsu, upi dako. Wih, kesimbe beri baru. Iya di, melop apa? Macam batu apa? Jatuh kapan? Iya, Bu. Ide Pak Samsu, wah sang pura miku pidang, ajak maruka ladek mata tek lonceng. Pak maruka-ruka iki. Matu Pak Desa, kesusah ke situ. Mati ke si Rustang. Ini, macelo ke kue. Pak Elo melies buah, nada yang peradoi na. Jadi maceye. Ya tosi ye deh, napa belinges buah, nada yang peranges buah na. Jadi pada pakan macei. Kau ni kurang terjadi. Si Pak kue. Oh, Puang, kau ya surban, we punya mancaji guri. Pada itu kamu buat na. Dan buat apa nggak perti kangi. Lo kanan lo kiri di sepakai dani jamet tuh. Puang, lo kau boleh masuk aja dulu. Kau masuk aja teh majene dulu. Majene tuh. Oh iya, masuk jangan serakap le dulu di. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Buah, arah apa seding? Bu iya nana emon rukui he. Pak Megaloni tak sampai ke dona. Oh iya Pak Desa, alhamdulillah. Maga si Samsu, utangan anak tahu eh. Anak lihat bang. Iko, magelo mana mu ita makunrai. Pak Hasan, antra dolo anak-anak ejo ke kamar na. Tabe aceh ni pelak mai. Deto dia nama aga aceh ni mai. Supaya Megalo si Pak. Iya. Nih aceh ni kak. Lu kena pelak tadi. Masih mana Pak Ledi Bu?
Iya, Pak. Pak Desa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang. Aga ko tuh, kendetok ko matu. Tama nih, kenyali kamera tadi. Tama nih, tama. Tabe di, ada tapan dota. Kalau pura ki matiin roh, pada cengi pe malorot tak. Iya, Pak. Ya, maca. Tama no. Pak, dia tak gagal orang na. Macucu to makun reye. Lo lena ako tu. Mata makunya pesantren nge. Dono di kebajabe. Bapak kasrak kok. Makasra. Syah. Alhamdulillah, tanri seding, melo ni malepuk tu weje, 20 misar sona. Mirsa dia puja kiri, Pak. Pamlesnya apa di sawah? Lele ikan ubur-ubur, melo si jek matole pa makmur. Ini saya selalu Pak malah. Iru puji angi, pamaca pelawa. Si canele. Kali lucu tau. Pak, macam nak sedih mandu depa, tapi di petimpu Kak. Lengur. Siri kak sedih je. Ang kena mo tanga-tanga ki. Malah ada 50 mana? Mister itu. Mak, lo kini cipu. Akan kamu di ini. Masih siap, Mak. Ya lu pikir. Nah ini tuh Mak, Purni. Depa nak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tiga mana lo ketuwe? Mak, Pak Makmur. Mak. Urun tuh. Ya, Pak Makmur. Ai, diruntuh Kak Je. Pak, di rumah aku masuk. Kikir di samping Je, sampai. Tahu nih. Ya Mak. Nanti aku masuk ke kurung. Asuna. Ingin lo meruntuh nak. Arum Mak. Pak Makmur. Berarti Pak Makmur sih jadi. Pak, iku sih jadi. Pak iku malah diruntuh. Jadi asli mas tobo sebab malah. Iya, ini ker Pak. Oh iya. Anu ngerti. Ini siapa nak? Pura nih Keje. Depa. Pura nih Keje. Depa. Pura nih Keje. Pura nih Keje. Pura nih. Ajar je mas tebu malah, na coloman tu lele mue. Rulang. Ega Koje. Rulang. Aja je mas tebu ba urun tu no. Awah, colo pleuriku. Asal mana no? Ya sejaji. Lo kau memang mas tobu ki. Magi jendi, natanga kang apa ketu? Iya. Mak, agi ada pe di rendrinya. Itu sih. Iku apa? Jolon di rulang ni. Angkel ini kada lo mau bicara. Nulule, namanya boleh balaka. Rulang. Jangan tanika. Kalau si pami ku dapa. Mau seorang kalian mati. Agak masalah aku. Maga kak. Maga si kumure, muteri. Wah, sana na to ye. Ato siapa? Laki sojo ya sue. Ay betul boleh mapal semua tentara. Sinjo dole.
Jolo Pak Desa, Uncle yang kada lu mau bicara. Hei Ruleng, bisa mo mapa ko kaye gara-gara ambonai na mala. Alin tu panci bawi ka. Tong mala, napa we? Iya toh ngemak. Nah, ye. Saka. Iku Pak Mantri. Berarti tak boleh balik mana ku di kampung. Sila ada tu nak kokolas aku kumer ku sebab bicara. Semakin dekat, ye Pak. Tadi ni mau berjuta tentara pasang kepala Pak Iwan ni. Tak dampung ka Pak Desa. Apa mula capa aja letu capa gemeng. Di no apa kerping. Jangan dampung. Pun misalnya kau aturan di kampung ini. Dendri meni kiring isaka solo rustang. Lo ke di pesantren ni. Kasih ku mabu susah. Iya Pak Desa. Kiri balok pesantren ni. Iya ke maka to? Kiri toko. Bini dongo iya dia mana masa misatar lakemu. Asawan ku sisilong. Iya cocok Pak Desa. Kok iya? Mulai dari kiri kak. Pamit ini persolaku. Iya ke maka to? Kiri toko. Nanak modora ke iya. Ule na wasong pakro to matuang panci jibawi. Kok ini play? Masa lo kiri-kiri lo mau pesantren? Papa gue Pak Desa. Tanah sedang pengeng. Asal kada di kiri ke rumah pesantren. Iya Pak Desa. Pak Yama kau kena tini lo tuh. Atu no masjid. Tamat. Kadi pak pesantren. Ya tak cica muka abang apa? Makan dekat calak-calak. Makan dekat loto-loto. Ku digalo mang kelinga daku. Sali kampungnya. Pada punga cerceremu. Milih gitu baju berangkat. Tangga kak. Tangga kak. Gurguri kemarin tak pamung pakai ye. Jadi ero wila di tapat cengi bate tak mete tapat cengi to ampe kidota. Iya Puang. Pak Samsu siapa tahu kalau tapi dangnya nana Oh iya musik Unpa pada letak kami Pak. Maku tanai mengerta gering di Pak Samsu. Jangan sana. Geluasi. Lo kama kira konja guruku. Makan bana menggeretak. Iya, menggeretak ki Pak Samsu. Wah, di Pak Samsu sangka kecelakaan. Betul maaf nih silap. Puang, mati Pak Samsu. Maksudku kecelakaan nih Puang. Astagfirullah, mana engkau? Astagfirullah. Hei, pelecehan di kamar lo, kak periksa. Siapa? Jangan apa mau pelecehan. Umuno matu. Rustang, ala kado stetoskopku. Oh iya, Bang. Samsu. Pak Samsu. Bu Siti, magan ule pa ke ye. Dia kadang menggeretau ko ulpa Puang. Nalari tak tumbuh aku tembok Ikui. Maka di sini gertak tuh. Daripada makin kampung ja. Beri napen itu. Kabe Puang, ayo dasar. Awah, tanyanya ro, aro dipasang di daculingnya. Bu Siti, tabe, ala kador stetoskopku. Iya Puang. Ada, stetoskop. Ya wasing iya, pak kamu toskop na. Tanya itu malah ada Puang, ayi. Awah, ikut tuh hari pak. Piwi bawa mi rumah sakit, pak. Dia pernah telinga. Pak Samsu ada pengeka pagar geria tu apa ku iki. Tapi lo lagi ku menggertawi makiwita. Iko tuh Pak Samsu, ukon detok ko. Pero Puang Pak Samsu, namu maga pedina, komita makun rai. Jadi sedih masih rimita. Oh Saka, bercenye-cenye gurih pak terus sih Pak Semingkanya sih ku bawa ke tangan. Ini aku kita dimundur lemah. Mau saja bos pirang. Wah, asal sedingnya mau. Unpa. Isin ratu lari. Yang asmat mau talentu ya ro. Ikul pa, mau angsu Pak Samsu. Kedinga mata, ada kedinga toka mata. Kilo mi. Munu Pak Samsu apa kutu?
Hawah, kasih Pak Desa. Bu. Aja jolo sini. Aja dulu tuh macam bu. Tersenggah lo kakak kunyeng keluarga aku TV deh itu kak sih. Oh iya Pak Desa. Wasang engkasih TV anggota tak. Agak palek tatungka. Iya bu. Kakak aku kasih lo kami itu warga aku lo. Kami sering perkembangan awak magir lo. Oh, alhamdulillah. Idi nasi mi tai Pak Desa. Mega ni perubahan. Mako koe, kona kenai bala, macam makada astagfirullah, kona kenai deceng, macam makada alhamdulillah Pak Desa. Alhamdulillah. Orang nunggu kesini ta warga aku makada apa ke rumah terdaga mana. Syukur karo. Masih mana vale dolo di Bu? Bu Siti, tak surai dolo jaka anak-anak majene. Napa Pak Guru emang ngaji? Iya, Puang. Igoro telu ma boko-boko. Astagfirullah. Hei Pak Desa, awe puang, nati wira si kak tau. Nggak boleh-boleh sih kak. Tabe Pak Menteri, aku mau kamar rata, tamat nih. Oh iya. Memang terakhir kamar rata. Di malah aku mau kamar rata, tamat nih. Kursiun, cermin, mat atung, jendela, nasi patung, sale bos, nafisatun, nak nasi, melupu gigi apa? Cedek bersama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dikira mo timro. Kuking kera-kera selesai mata seloki. Iya sembarangmu. Tete kan. Ar-Rahman Allamal Qur'an Khalaqal insan Allamahul bayan As-samsu wal qamaru bihusban Mana kelari bako? Demi mau pusing maaf lah Isaka. Iya senior, dia wapla bagi aku tuh. Tapi deh, baja pasti wapla. Dia lele deh. Kaki vale Pak Menteri. Koki menteri leu. Ye, ba. Lo kada lo teme, timur wes enak koi. Oh iya tabe, engke tukur lo he. Ngi Isaka. Iya deng. Antara lo Pak Menteri. Iya. Allah. Masya Allah. Asik. Astagfirullah. Ayo si tabe. Tabe tak pelaru di. Tapi kukur dipakai Tangerang pun bakon ini. Jadi cuma kabe-kabe aku. Oh iya. Iya bah. Tabe. Kalau lah. Ya Rustam. Simpati sedih pokek kumbe. Syukur kumbe Saka. Pas coba nama ada puangi. Dia tuh kone remopi lah sepuangi artinya dia punya mopi gitu pada cing ini bahasa pajam tadi inget ko lo ke dipuangi asal sempajak ko Masya Allah Astagfirullah tak parah nih berarti kumpan terserah biasa di kampung ni. Mau beli-beli mana tu sih di kampung. Mau asing galemu tentara. Magung sa di makokoi. Parang tu kan lo tu. Mismo koye di pesantren ni. Tege-tege dolo tama iro tolo. Jadi makokoi ya tolo na. Penjahat ko. Weh, dapi tolo. Patole ka dolo. Mita nih, ya mau musan nabi tahu. Tole ko. Kapan ini syuting ni? Bisa sekoi poresan dengan tu tole. Dia pasti
Sini Pak Juju ngati munang, jadi nisoi. Tolong nak kau, tapi tolong kau. Allah Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mangga ki Pak Menteri. Masalah kita Wita. Awe kesini kok iya. Pesantren atau lembaga? Pesantren itu Pak Menteri. Ang ketua kina diulu pesantren kilat ya. Tiba malah. Ye, di koro dua se. Dan pertanyaan jambang, ada yang bertagang masuk, nabek kerme ke patai. Mama. Pak dia dua sama pelaku ya. Mak, kau mau pergi kau ye? Liwa tanpa pernah dingin. Apalagi kalau mandi suhu nih, atau buka ki, liwa semangat. Power lagi. Dulu mau riak keluhan isu. Menengkah, magap ba? Alisa nak kemerai kercuani. Betamana nak bicara. Iya, dilepakai malah disioi. Menengkah? May abawan teraki. Awal itu lo yang tahu kak. Deh, may abawan teraki. Pula. Pula. Padiri mo rin baru Ini padiri. Kini merako cigaro yang natar masih kere. Astagfirullah, astagfirullah. Tama naman la. Ikut sepadua. Kung kumetuite padiri na baru preman ko tawamu. Baye. Pengalat. Jadi kuliah istirahat. Bukan kan lu. Mbak diharga kok ini nak? Iya ba, kok ya asal makundrai pasti dihargai. Kau anak merata. 11 bintang matahari dan rembulan malam bersujud kepadamu. Nabi Yusuf tiada berdendam walau dia disakiti. Yusuf alaihissalam. Ini padiri almarhum. Almarhum. Salah kan ba? Ini padiri anak baru Astagfirullah. Aja anak kamu tepu-tepu sama pakku tuh di ulpa. Pak misemo selama yang kekata aku di pesantren ini, ampe-ampe ku po gelo, atiku po cino. Jadi bagi si bilo doang yang aku ke maka datang po do dia tu gagal aku kesina lepo itu. Amin. Masya Allah. Ya salam. Haroba, magi kiwe. Neko ina na di kami pindara. Emang baju lo tuh din Rina. Pada tuh penjahai. Deh, taman ya ba. Ikut sepadua. Kung kumeto kecil-kecil ye, ya mewah. Taman nih. Lanjut sakan. Mantri Indo Picture. Mantri Indo Picture. Pak Desa, magi makan calada atau ramu di lelena pusangnya. Magi makan camang masa? Engkau akalnya keriba, makiri gere rule sekeluarga. Hama, ku mapa ketusi pakmu, mata capu tuh di kampung nih. Jadi bawa pidaku Pak Imam. Asal engkau toto di kampung mabu kesalahan, tak kiri. Ku iya kasih Pak Desa, benda tu ramu. Maku ik Pak Imam, pada coba colo matro kak. Nemu tiko, kok kesalahanmu tetap ku kiri lo pesantren ini.
Kadu, aku kena batakuro, itama kasih ge. Jadi sumpah emang. Jadi semua ceceri kak. Nemu tuh magung boleh ceku, digala lalu buat aku. Astagfirullah. Ding, aja tersalah Pak Hadi. Maga Padesa, di melomu baturamu. Deh Pak Imam, nemu tuh bineku, tetap kiri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bu Siti. Iya, Puang. Kamu itu kacamata aku. Oh iya, tarik Puang. Pak Samsu, Pak terus aja lo baca anak-anak Edi. Oh iya, Bu Siti. Kamu sama uleo sedih maulai omalati. Oh, Saka. Dia nama galwa guru nih. Sudah kalau ke Jambang, pergi poku. Ustaz, lalau. Wah, kalau ke Jambang, dia beres iko. Anu Puang, mana ketapu berubah gurunge. Nasi lelota sedih mengaji, tapi makelo sih ki. Wah. Nah, ini lihat dulu hanya nyelelo Jawa. Coba disebut tuh angiro, agak apa? Dia bisa gimana? Oh, apa? Tamat ilmu mau. Suka gue. Jolo, Jambang opa. Iya, jadi kayak baju arsitek dari wajah aku gitu. Maero rekor mah bisa. Matu mah bisa. Iku liwali leung Jambang. Hei, lo kusama ko tanangi. Mana pak timun pas Samsu? Au dewe lo iya, tahu kak macam amang nih. Hah, hadi mo cai. Asal ka magalom ko mo tanah. Akada ko etabe pas Samsu magre na pak timun ta. Oh iya, tadi nih. Lagi lagi. Tapi pas Samsu lo kamu aku tanah, mana apa ketemu tak? Oh, mana lagi? Iko, magamu suruhan anak emang kutana timuna Pak Samsu. Penasaran ka Puang. Pak gergaga na pak timun na. Iko tuh, mabetak matkoha. Iko aga, magamu geteng anak di WC. Depa mah bisa kesi. Anu kasi Puang, nakenal ada na pepe. Sedangkan dendro, ulegan seluruh aku tapuri itu ni. Lo kak jangan sedih mito ke mana? Yoro, lebih rang watungkan anak bicu daripada tolopo. Idi Puang, maklele. Tak ada keling bahasa ugi tadi. Sandenya elong. Dandu. Memang Pak Iya melopo kak di Sumatera. Napa? Joka kak masih sekolah di Jakarta. Lecek si kak masih sekolah di Makassar. Napa? Boti kak di Bone. Oh, mapakoro. Ikut tuh mau tanah tutup. Maga mo alam mana cara-cara mo na. Lamana ki bejawab pesantren papa si lo kenapa diri tu lopoy. Hah? Manang kana? Aja mede. Aja. Asli puang papa ada jauh mana nih? Tuh mede nih. Awe puang. Mate gak tuh? Bagaimana anakku kesi? Arna dia celi suking kasi muri baru. Punrot topa. Desa. Kadu tak si bawa nih sana tiwiro. Sabe bu, padampo-dampo kak kasih kak. Tapi pacak puretongan nih. Hah? Idik bawa Pak Desa. Tak kalah moi. Kalau perlu, tiwi mana jadi kampung. Sekalian jadi kepala sekolah konye. Pak Desa, kesusah ke sih itu. Runtuh diboleh selingkuh. Nah colok pun kasus nih ya, Indo siri.
Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Imang, lo kami pala apa? Pala aga? Puang ngerti bano, angkanu ku sabu. Oh, paham nih. Sebut cek di. Agak sih siapa? Pak Imang, kata Indomie tay. Engkau pelata. Aja. Iko lo, suku tu ditolong. Lo komander ko iya deh. Apa sangi? Ya, jabat betul Pak Imang. Dahlia, lo kena main lisu nih. Wah, mague. Cukup tak Pak Imang. Ya betul orang aleku. Paya dia tu apa? Dahlia, untuk kipade seman rasa gitu. Semangat betuti. Digawe bangsa Cina aku Dahlia. Tapi mau puasa kak. Wah, sabrama ko titi. Ko mana tu madar ko lo ketono ko iye. Padi sato ni ang kapale waru talaga ko apa sangi. Upa, kenapa ono digagap pada selab? Pui ko Dahlia mau puasa ki mah tu mau pengatur di toma pecini-cini ki. Wah, perang itu ti. Kalau kami tetap ada na imamu. Dahlia, tetap siaga ni we. Dapat tetap saplo dua. Wah, lu tau kapan lo kotul orang Indomie leku. Pasal nama apa saja pun. Dahlia, angker gati, kamu pada desa. Letok pagi ku nak. Tuh, kamu tuh lu Indomie pada tuh lepas kan. Pasal nama apa saja pun. Oh, mati kak tuh. Hei, tolong nih gati, napa mandre? Barang gati ku lisu. Baye, itu tina bukai. Makan no. Wah, enak banget anjir. Tuti, yang kedua malah kecap. Atu kecap. Tuti, ladapi. Ladang. Udah ladang dia. Gemah laki kecap sebelah ladang. Ih, Hadisa. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Hadisa, aja ke si dulu mecai. Alena mah totol orang Alena. Diganian ni aku mau belu Indominasu dia apa sangi. Tapi misa mo deh, makan melanggar ko. Bah, bisa Padisa tak dampak ngaka. Idia aga pau taji ki pecu pele diolo. Mana ke pecu ki pele boko. Iya Pak Imang, dong apa? Alena pun cing akila ada nak keca. Alena top macai. Pak Imang, dia mulai balik-balik aku masalah. Indomie agak rumah kelana? Indomie goreng. Kalau aku Indomie goreng, pasti wimong. Pandai aku lada. Ini mau diterong apa bumbu? Tetap tu puji. Bah, Padisa tak dampak ngaka. Dia tu macam dek. Dek. Lu cuma dampak ngaka? Dek. Dahlia, Tuti, Pak Imang, pada punga matu ceceremu. Pak aku pura mata rawat tahu ya deh. Berangkat ni. Misa mu deh, tegi lolok kakong ke kesusun teh. Iya. Lo kita mau pesantren. Ah, dewe lo iya Pak Desa. Jasi beli balik kai ko. Pak dia cocok ke ku di kampung ni. Mah itu dia bajang. Iya. Apa masalah si Loni Andre? Tak aja nih dia turun minta 5 menit. Awe ko ya temi selo ke bagati ku tu. Pak aku tu dah kima pak ko. Bamu tu bari ta aja. Mau sa disaka. Oh, dia ni cocok senior. Nampak mu pasal ciceng ini. Hei, lo kemana kamu sepirang? Dia pun buka ketai. Ah, ya agak. Wimu bawang. Dia nak minta. Jadi menit. Sak barak mana mau kiwe. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Hama, bu kami palek tawe. Napa kak moto? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ih, Dahlia. Itu Ti. Ih, Pak Iman. Ih, Ulfa. Ih, Bu Desa. Masya Allah, tabarakallah. Dahlia, ketok tak kirim. Manangka kesesaga. Anu, neruntuk apa dia sama Andreso. Subhanallah, Tuti mudah nih kak. Kesusaga, mana kena ditama aku ye. Deruntuk tok apa deh sama Andreso. Kecuci kak di Dahlia, ada pecin-cin kak jadi mampus 10 kak. Wih, Pak Iman. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mana ketok tak kiri kok ye. Dia pesen aja Pak Iman kok. Gara-gara Dahlia, mak tolo Indomie di warungku. Nak runtuh kakak Pandesa. Angkat tuh ini jalan baru sepuluh ha. Dan juga ketemu oleh cuci beli Oh, macam lagi singin fake Pak Iman. Apa korna jama? Kalau buka tewe, bukan lagi somalannya mageng. Makasih mite. Harus kali bandring. Yo harus deh sini lo mah kelinga ki. Sewit hewi. Mak perlu minta bawang. Lebih mudah downloading ke link di deskripsi. Apalagi angka karakter baru utama Vanessa. Pada podang penggabung mau diras kita. Dia magaga Pak Desa. Pak, lucu-lucu Tommy anak nampak mangkelingami ada. Iya, mangkeling mana mau ada kasih. Iya. Maga pelek Pak Desa, mau pogang tengah-tengah anak Maranusa di papana di kumita. Pak spa masing-masing mana mau takwita. Pak Desa, ajoy ke pelek gabung, buka puasa. Wargaku, aku mau buka. Betul, taman. Bubar. Pak Iman. Maga mede mana anak-anak rot Pak Samsu. Simple. Ya kapan cece bu. Pak Ero gara-gara ya mana natama pesantren. Masih mana Pak Ledi bu, Pak? Dia buka dulu Pak. Pak Desa. Kopi di boleh. Oh iya, hati-hati Ki. Iya.
Senior, masih bubuh aku sedih mi tempat desa. Karena kami itu teri. Dia mesti ngabubuh di sebangsa air. Jadi bangsanya lo mesti ngabubuh. Apa pelan lo kekiriman kilo ke pesantren mau sandi. Udah pen itu, mereka lola tak selim di kampung ini. Oh iya Senior. Tapi aku Senior, dia minta ke rumah itu tuh. Amal minta ke lah dong. Napa jumpa aja bawa ye. Nah di terbaswar. Oh iya di Senior. Lebih kiko. Maga ki Pak Desa. Sedih ngaliku Pak Komandan. Kirim mana warga lo mau pesantren. Iya Pak Desa. Di usah di kampungnya. Sedang kaya deh, rek mau ponga matuli ini. Dia bisa mengerti kalau lepak pada awi itu tahu. Sandena dia dah lupa Pak Desa. Dia tinggal awi itu tahu. Aku mau tuh ya Pak Komandan. Dua kali di sadi diboleh. Pak moto kaman tu subuh, cililiku bawa. Biasa si perwana aku mau apa karo. Kok ya Pak Desa. Bani atu rata pemaro. Bali mana ni warga pemelis di kampung. Pak menggalau sedih, kumeroaki mau puasa. Tapi dia Pak Komandan. Digala-ala uru baturaku. Masih iri kak mau bicara kedua. Ini plek maga. Masa sepadu ki bawa mor di kampung ni. Apa aku muni bawa lah Pak Komandan. Tabe. Apa aku sedih melepak Pak Desa? Ada pengangkat Pak Komandan. Pak lo tokak merua. Kenapa nih? Ya pawadi kita mak aku di pesantren ini deh. Muka kasus. Ya perlu ke store leku. Oh, dia tu cocok. Lo kau taruh kacil leku di kampung ni. Om Bano. Habis suruh menggelo di podi. Hei, sebutkan nama-nama Nabi. Oh iya. Nama-nama Nabi Adam. Nabi Zakaria. Nabi Yusuf. Jibril. Mana ke Jibril? Ini Jibril rasa malaikat. Ini Nabi. Tu buang. Herulung salah ki. Yuk, aku. Boleh, aku belum tuh. Kenapa aja nih? Sebutkan nama pacar Rustan. Wah, Arona nae. Mana kan nama-nama pacar? Yuri. Dah li dong apa? Ada nama pacar. Bukan ganti. Tepu nih. Ilu tak pernah digaga. Apa jebana ya? Pak Desa. Keteuti. Magri mau mbana. Gue lo tepu pa imang, di gasan riku. Jadi kok tuh jadi kok. Pasang. Bisa pasang tuh. Dia Pak pada mempunyai tu, tak puas sana. Ini bisa makan tu ganti-ganti. Ada mau pilih sih, lok lu tahu ni. Acu. Hei Samsu. Jaga gerui. Macam mengi petua di jarimu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa dia sana nyoro? Lola doi mama pesantren. Negeri koy pesantren ni, ke selatan apa wadiki di Patama. Padiri nak? Iya kan? Delo di Padiri bawah. Wesu tadi. Yes. Desa Tamale, serutu di Padesa. Di toka tamu pesantrennya ya. Hah? Dia wedi deh. Iya, dia wedi pada asalana. Madang kadena wedding. Hei Pak, taniaki anaknya Jijabi. Ye po aba, mati sengi. Nureku ye, acuenik ma pesantren.